namaskar. Ini tong sekot pen putot nili chambar long press media tu makan kacing hon press media tu makan meko ya bangke lap hello aprang si itu kacing hon asiem Dr. Tuliram rong hangfan akiru pilom adhok askula tu mafa alan tu mafan kamatha adormaha ke kom pe na chok alang tung ka suliji kerengji awar sai kisum ke boy ke theglong pe na joksi itum budget agos house along itum chugidam tang 25 February 2022 halasud budget speech along si dak thek ponong no je itum alang tu mafan akiduk kisum kamatha pe na joksi alang tu mafan ador mahapabat nangji pu kamunthi kamatha pe na jok itum budget house along itum papas ponong lapen lake 2022-23 ambat laso papas de penapi itu hada ka proses da mi afan itu Joint Secretary Government of Assam Hills Area Department Dispura Law itu dak Karbi Anglong Autonomous Council pen alang tu mafan atangka kinangji itu Principal Secretary pen pajirdam lo bidam lo lapen claim bom lo lapen non ke already on process financial long si dulu alang tu mafan kacing hon pada joksi pinier ni lapuan atangka 59 crores 51 lakh 95,920 I'm repeating 59 crore 51 lakhs 95,920 atangka laki itu ME school high school lapen college ad hoc made deprived teachers of provincialized ME school at Tumafan hala Tumafan kacing hon pensi laso akam mate itu pasti hala dak palipo non ikidin